Nermina Bašić se nakon gotovo 3 decenije života u Njemačkoj odlučila vratiti u svoju Gračanicu. Njena odluka potakla je i roditelje da se vrate. Danas iz rodnog grada radi kao freelancer i kao grafička dizajnerica za njemačku agenciju. O motivima njenog povratka saznajte u nastavku. Rođena sam u Gračanicu 1989. godine. Kad je počeo rat u Bosni, bila sam 3 godine i sa mamom, majkom i bratom smo izbjegli u Njemačku. U Hagen, Nordrhein-Westfalen, pokrajina. Tamo sam bila u vrtiću, odrasla, išla u školu, na fakultet sam otišla. Bila sam u stvari asimilirana. Nisam integrisana, nego asimilirana. Znači, jezik bosanski nisam dobro znala, ali moji nisu bile zato da ćemo uvijek ostati u Njemačkoj. Grafički dizajn u Dortmundu. Radila sam i radim u brand agencijama. Mene su smatrali da nisam ja Ausländer, kad nisam pod hijabom bila. Imala sam situaciju gdje su mene prijateljice ili kolege rekli pa ti nisi Ausländer, ti si Njemica. Ja sam rekla, ja imam bosanski pasoš. Nisam ja nikad dala svoj pasoš. To je bila naša deviza i nudili su mi. Pa kod kuće smo nekako pola-pola. Moji nisu mene, kako da kažem, nisu mene tjerali da učim bosanski. Rekli su, naučit ću kasnije, nek naučim za školu. Mada još je bilo tu jedna stvar, kad sam bila mala, ja nisam dobro mogla čuti. Pa mi je sve malo teže išlo i jezik i sve, dok bila sam u logopediji dugo vremena i dok sam naučila njihov jezik, onda je bilo rekao, ok, malo je puno još i bosanski, kasnije će. I tako da sam u stvari pravilnije bosanski naučila kad sam onda došla ovdje u Bosnu. Djetinjstvo ovdje kad smo dolazili je bilo super. Mislim, toliko puno djece sa kojim smo se igrali. Ljeta su bile super. Ali vi ne znate tada bosanski? Nismo mi razumjeli šta to sve znači. Mi smo u dječjim bili, nama je bilo dobro. Roditelji su dolazili, kuću malo probali da krpi se što se može. Bilo je puno izbjeglica u kući. I mi nismo znali da ćemo biti u Njemačku, da ćemo ovdje, da ćemo ostati, šta, kako. Jeste svake godine dolazili ovdje? Pa jesmo svake ljeto u redu. Otac je skupio uvijek sve vremenske sedmice pa da dođe ovdje. Godišnje? Godišnje. Vi ste skupa dolazili? Skupa smo sa autobusom dolazili. Imate li braće, sestara? Jednog brata. Jednog brata. I on dolazi s vama? Da. Kad treba se vratiti, plakala sam. Ja sam plakala cijelu put kad trebamo prema Tuzlu i kad iz Tuzli uzmemo, samo sam plakala. Ne znam da li je zato što škola počinje opet, ali plakala sam. Prvi posao u Njemačkoj, kako je to bilo? Prvi posao je bilo, ja sam u fakultetu već radila paralelno i kao freelancer sam radila reklame, pravila letke i tako dalje, web stranice. Nakon fakultetu Švelm je bio jedna manja medijen agentura, jedna mala, gdje se pravilo WordPress stranice, ali ja sam dizajnirala to. Za koje velike brendove ste radili? Pa Sparkasse Wuppertal, Sparkasse Medtronic, HDI, DKV, Bayer, Gira, VK, puno ekspertiza u raznim branšama. Zbog čega vi odlučite, kada većina mladih napušta Bosnu i Hercegovinu, vi odlučite doći živjeti u Bosni i Hercegovini? Da, ja sam se bila pokrila prvo i počela klanjati. Klanjala sam u agencijama, ne znam da li je okej da mogu reći, ali reću, ja sam otvoreno. Da, naravno, što? Niko meni nije ništa rekao. To vas rekao. želim pitati, da. Vi ste stavili hidžab i obavljate vjersku molitvu, jel? To nije problem ni Njemcima, jel? Nije. Jedan gazda je rekao, mi imamo i malu džamiju. Mi smo prva agencija koja ima malu džamiju. Mešćid. Mešćid, Dakle, imate sva prava gore, dakle. Da.
Da ne shvate ljudi pogrešno, stavili ste hidžab pa morali napustiti Njemačku. Naprotiv, često ovdje u Bosni imamo situacija puno loših primjera nego u Njemačkoj. Ali šta vas vuče u Bosnu, to me zanima. Nisam nikako bila, nismo mi migrirali. Za nas je bio uvijek, mi ćemo se jednog dana vratiti. Iako sam sam bila dugo vremena tu nekako programirano meni da mi smo samo jedno vrijeme tamo. Kad sam ušla u vjeru, bila sam u jednu Osmanische Herberge, zove se jedna džamija gdje su puno Njemice ili njemački ljudi u trećoj generaciji već ušli u vjeru. I nekako ti ljudi bili stvarno slični Bosancima, koji onda tamo su bili rekli, mi odemo u Mostar, Sarajevo. I svakakim zemaljima bili su u Bosni. I ja sam onda mislila, pa čekaj, to je možda isto bio neki put koji trebam ići. I tu još bio je razlog. Što sam odgojena tako da ne ostajem u Njemačku, da to apsolutno nije naš cilj. Mislim, moji su rekli, mi smo u stvari progonjeni. Zašto bi onda odustali od svoje zemlje? A ti si nakon 29 godina došla u BiH? Da, i tako nekako, jes. Da. Jel se porodica vratila? Jest. Svi su? Osim brat, on je nekako još između, ali moj baba je u penziju, moj otac je u penziji i on je isto se vratio, a moja mama je treba dočekati penziju, ali ona nije više htjela da čeka. Ona je odošla. Ja sam nekako imala osjećaj više da moram da moram prvo zauzeti mjesto da i ostali dolaze. A vi ste prvi odlučili doći, onda oni poslije, jel? Je zato što idem uvijek sa glavom kroz zid. Stvarno. Rizike. Ja. Upornost. Ja, jes. Kako vam je danas u Bosni i Hercegovini? Da li biste se vratili? Jeste se pokajali što ste se vratili u Bosnu? Pa ja bi mogla odmah otići. Evo Tuzla, idem, ali ne. Mislim, malo odem u Sarajevo, malo u Ovrek, nisam još Bosnu potpuno ni upoznala. Šta je to bolje u Bosni i Hercegovini, a što niste imali u Njemačkoj? Priroda. Na ekonomski način može sijati. Može kopati, može još dodatno sebi naći jednu slobodu. Da ne mora potpuno i ekonomski biti uvisan, mislim, može još dodatno poljoprivredom se baviti. To je sigurno dobro. Na drugoj strani, lijepa je planine, more. Ljudi dolaze ovdje za odmor. Mislim, ljepši životni kvalitet, hrana je super, zdrava hrana. Mislim, nek mladi nađu mogućnost online raditi, ili malo dođu, ali nema razlog stvarno otići, migrirati, odustati. Mislim, na drugoj strani ljudi su se borili, ginuli, nemojte, stvarno kvalitetno imamo nešto, hajmo nekako graditi, hajmo nešto kako u Njemačku učiti ili u drugim zemljama i to znanje donijeti. Šta su vam rekle? Godinama ste gore, imali ste prijateljice, prijatelje, poznanike, Nijemce. Šta su vam oni rekli kad ste rekli odoh ja u svoju Bosnu? Njima je cool bilo, jer za njih je to više internacionalno i tu cool je raditi, ili nije cool, jest super nešto moderno raditi sa laptopom u drugom zemlji. I ponekad drugi tu sada radi, vidi se nekako iz Španije, neko iz Španije radimo meeting ovdje iz Bosne ili iz Italije ili ne znam. Šta bi rekla ovima što hoće da napuste Bosnu i Hercegovinu? Nek isprobaju, ali kad osjećaju da hoće da se vrate ili kad im srce kaže vrati, nek se vrate. Nemoj ne slušati na strahove, naći se uvijek put, jer je život jedan. Ne treba patiti sebe, kad osjećaj kaže ok, vrate se, hajmo da se borimo, hajmo da gradimo, hajmo da napravimo inicijative da mogu povratnike se vratiti. Nemaju neke kampanje da se uradi i od države, od zajedne, ne znam, svako sada bi rekao država, ali naravno i država može se naći ljudima sigurno posao i reći evo uvezat ćemo se sa firmama i tako dalje, dajemo firmi popust na štojan.
porezima, da sada neke povratnike iz dijaspore nudi posao i tako dalje. Može sigurno nekako naći. Bosanci su jako otvoreni ljudi. Mislim, bila sam u Sarajevu, toliko puno sam ljudi upoznala. Kad sam ispričala, evo ja sam došla iz Bosne, imala sam toliko puno društva. Mislim, nije se sam.